Dolok kisah letong itaka. Hingke dolok tini video nang nahan hai lam sogo kisah letong itaka hai si. Owen bagoy. Wait, sorry. Hingke dolok norok sain man je badar hari jamatia sui Bwthar ni bani a video busuk market on viral ongka and abang viral ongman ya golor ke bono je NGO ro arrest ganang chi khai khip kata. Hingke tini o video no oben jong kok salai nyai bang tangoi nyai je bahege sui Bwthar ban me arrest khai ja ko wan sar ko Borok Bwthar ri tangoi arrest khai ja oben to tin o video bisati kok sanai and han boge video no pura pais da nai chong ni pura full ke nai ti. Hingke dolok nok oben to saiman je 12 mas ni chimin je pro badar hari jamatia ni mongoi bo sui Bwthar je pro video no social media upload khai kata. Apron chiming bani je sui Bwthar upload khaman apron chiming controversy choli taka sui na tangi bahike Bwthar man isban maya daya kore shirong na hike Bwthar man oma hike ni chin boro lok rogu bono oma hike ni criticize khaina nangkha and ajaga tai je chin Bubagra bo phan chin ni je si bo self bo ni je si ajaga thangoi nyai bo abo khaike affair khaike ni Bubagra bo sau tonga joton kokno urja kholok pai salai jai. Open sa channel si subscribe kayaknya di subscribe kayaknya ya kalau tay bell icon no chininya di tangin ba jotan say fast information update ni naros kayaknya bagoy badar hari jamatia batang sima Bwthar kay dol abni reason bo sai khana di chak narok khnai ko o video narok nainya ji takuro naine je badi idesini usranya bosi kuchu warjak tongala ya ko warjak la burus warjak pulo pajak esa hamla kisa takuro bukuro dukro bongso rok hodaro moyolok borok sama baisi borok ofaro ma baisi ang Bwthar jagi asingani kok sari kang goton hingke dolok bo sui Bwthar ban video je pro viral long kha je pro moar ke bororo bo hinjang nan nakha kutukjang nan nakha pro bo nakar bo sanja bo nakar sanmani ya golfan badar hari jamatia bono police ro arrest khepe ke NGO ro arrest khai khip kata tabung ga dolok bono agotola o arrest khai khip jak je khoroksa borok bo je chai sam khai ka tai bon jabun nakar sanya ka abun kaisa kotor kok hai deba obun chai kotor kok tai tam ongiman angke apro sajak tabu sanai ba je video khaini bo je upload khaiman obus mis chai angkha tam sui ki norok ke Bwthar tang hai je sui borok waru de borok rong na waru ke bo khoti khai jang ka sui na Bwthar khip kata babu abo bo Bwthar jang mani bo je dagi jangman je hoda ni borok ro ba dagi jangman bo je bo sui na ma Bwthar kahini ba omo bo sauta tabu one side ti kok sanan thang ke tini tipura hausin tipura hastio sung tin tipura sarok sui chukpan dam rijak ya ongoi nongo amani Reason Tamo hina uskumen Reason tai tam sanai dolom na usutan chaimano je badar jamatia bo sui Bwthar ka 12 तारिख को কয়েকদিন পরে 2-3 বাই bo pura properly as sui justice mani thaka sui justice mani badar jamatia no police dog arrest khai khipka hingke chin Borok Bwthar jangman la asuk kudungma kha je 4 বছর 5 বছর kha je Bwthar jangman buka justice de man chin tipra juk buri rong ke to rom fere jagai tong asuk mar khna wansar ko justice dar man manja abuna kare chin je takho bishoy chi debar man je fireman khorksan gari ni chal bai thang gari ni soklai ni bujagai Bwthar jakha obun justice dar man kha manja soile 12 maso thiman si 15-16 तारिख को bon justice manis thangka tai badar he jamatia bo asui Bwthar tinman chai ta mongkha bo dagi jagi ma Bwthar asui borok rong na waru hingke chin Bubagra ka tam saka jaga wo nar o video no naina ji मैंने वीडियो देखा था और उन्होंने वीडियो बनाया कि वो छोटे छोटे कुत्ते को बच्चे लोग जानवर लोगों को पटक पटक कर जान से मार रहा है जिनका कोई दोष नहीं है जिनका आवाज नहीं है उनको बुली कर कर मार के वीडियो रील्स बना रहा है। ये देखकर मुझे भी दुख लगा सबको दुख लगा और मैंने उसके खिलाफ FIR फाइल किया। अब बहुत लोग मुझे FIR मेरे पोस्ट के बाद कह रहे हैं कि आपने तिपरासा के अगेंस्ट FIR फाइल क्यों किया। ये तिपरासा के नाम में कलंक है और जो आदमी एक बेजुबान जानवर को मार सकता है वो कल अपने घर में भी अपने औरत लोगों के ऊपर अत्याचार करेगा, सबके ऊपर अत्याचार करेगा। क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल, रेपिस्ट इज अ रेपिस्ट, मर्डरर इज अ मर्डरर। उनका कोई जाति नहीं होता है और जो मैंने किया है मेरे दिल में मुझे लगा ठीक है और मैंने किया। अगर आपको लगता है कि इसको और एक चांस देना चाहिए तो आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि दोबारा वो ये क्राइम नहीं करेगा। देयर इज अ लॉ एंड द लॉ हैज टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। देयर कैन नॉट बी वन लॉ फॉर समबडी एल्स, वन लॉ फॉर समबडी एल्स। तो मैं बहुत लोगों को स्पेशली Bubagra asuk jibo asuk tin boro rong bo asuk kaham nayo hingke jebo je badar ho jamatia sui Bwthar mala bo bonon tai FIR khai khip hingke asuk tini tipra juk puri ro rom fere jagi Bwthar jagi tong je
fireman Biswajit Borok Bwthar jagui tongphara afro ke Bubagra biang thakta afro ke tangai justice sanmainya afro ke tangai ni affair khaimainya afro ke biang thang jangja afro ke mukturi thang jangda tamo sadiba thanaba obo kaisen kok kongman dolong na obo saiman chini tiprasa ke pailayo kansana ke paia hain bagai jechin tipra jog buri rongna rompre Bwthar dai je sompre Bwthar aja khin Bubagra kuno khorang tisai manya ta afro ke bakun affair ba afro ke kus kure phuruk jas ongjak Jafra badar hol jamat ya sui Bwthar ka afro ke posi jutan che sakang affair khaikip ka pu Bubagra aidam sachinai oban ta chin borong bagai ham karainai mani Bubagra omai ke samung khaimana nugi angle belekhen chajak yang khaisina gwa tamo ongjak khadok nok tolo comment khai sai dui